Yes, reka mushimire kandi mbahe ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Demi Empire. Twizeye ko muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda mutangira n'umwaka neza. Ni umwanya makuru mu Kinyarwanda aho tugiye kugaruka ku ntambara ishyamirije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Turaza kugaruka kuri raporo ya Loni aho igaragaza kubogama gukabije ibogamira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kwita ku mpamvu M23 irwana. Impuguke zerutse gushyira hanze raporo ku bushakashatsi zakoze ku kibazo cy'umutekano wabaye agateranzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zigaragazamo ibitekerezo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa na bimwe mu bihuha bihimbwa hagamijwe gusiga icyasha igihugu cy'u Rwanda. Intambara ihanganishije ingabo za RDC cyangwa se FARDC, imitwe nka FDLR, Wazalendo, abacancuro b'i Burayi na MONUSCO bafatanya kurwanya M23 igiye kumara imyaka 3 yubuye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki 27 Ukuboza 2024 igaragaza ko amakuru ayibumbiyemo yabonetse binyuze mu bufatanye n'ingabo za MONUSCO ndetse na FARDC n'abandi n'ahandi mu buyobozi bukuru bwa guverinoma ya Kongo. MONUSCO isanzwe ifite ubutumwa bwo kurinda abasivile muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagezeho yifatanya na leta y'iki gihugu iha intwaro n'ibindi bikoresho FARDC n'imitwe bafatanya kurwanya irimo FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Muri iyo mitwe kandi harimo Wazalendo, abacancuro, ingabo z'u Burundi, iza Sami RDC n'indi mitwe igiye itandukanye. Ubufatanye bw'impande zombi, ubutumwa, amakuru, impuguke za Loni zavanye muri MONUSCO atakwizerwa kubera uruhare uyu mutwe w'ingabo ugira mu ntambara yo kurwanya M23. Mu bandi Loni yakuyeho amakuru harimo FARDC n'ingabo ziba ziri ku rugamba amasaha 24 ku yandi, ariko igitunguranye nuko uyisoma ntubona na rimwe aho bavugishije uwo muri M23. Ubushakashatsi kandi bubugamye ntibuba bukizerwa cyangwa ngo bwifashishwe n'abandi bahanga mu bushakashatsi bakora. Kuri paji nyinshi z'iyi raporo hagaragara ubuhamya bw'abantu bavuga ko bahagaze ku makuru ariko ntiberekane inkomoko yabyo. Abatanze amakuru batifuje gutangazwa n'ibindi bigaragaza kubogamira ku ngabo za leta n'imitwe bafatanyije kurwanya M23. Aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Yes, iyi ni raporo nk'uko mubyumvise mu by'ukuri mu buryo burambuye ku makuru duhawe dukesha ikinyamakuru Igihe. Ni raporo ya Loni ishinzwe kubungabunga umutekano w'abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igitenyeke ni uburyo iyi raporo ibogamiye uruhande rumwe. Icyo rero ngo kiza ari nk'ikibazo gikomeye mu by'ukuri giteje inkeke, giteje impungenge zikomeye ku kugaruka k'umutekano muri iki gihugu cyose, ku bwumvikane hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23.
Yes, ni nayo mpamvu rero mpisemo kubashimira musaba gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana tubagezaho amakuru agiye atandukanye by'umwihariko avugwa muri iri shyamirana riri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku munsi w'ejo habaye urufaya cyangwa se kurasanaho mu bice bigiye bitandukanye bya Kongo mu rukerera rwo ku munsi w'ejo hashize. Turakomeza tubabere hafi tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa muri iyi ntambara ishyamiranyije FARDC nk'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Aho ikibazo kibazwa ari ukuba impamvu izi mpuguke zitajya zijya ku ruhande rwa M23 ngo ruzibaze impamvu yo yaba idwana. Musabe rero gukora subscribe aho uherereye mu gihugu, waba uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze yacyo, musabe gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi kundi. Ciao ciao, Imana ikomeze barinda kandi mukoze kugwa neza no kunogerwa na gahunda zose mwateguye cyangwa se murimo gukora. Ciao ciao.